we yareraga wo bita Kimana. Umwana waramusambanya akajya amusambanya buri munsi, yewe n'uwo mugore we babanaga ari we mukase w'uwo mwana akabibona ntabigire ibiki ntabitangemo amakuru mu nzego z'ubuyobozi, bigaragare ko nta mutima wa kimuntu bagiraga. Ubwo twemera yuko twebwe ababyeyi ni ukumukuraho. Umva ni ishyano tugushije nk'ababyeyi, gena umumama w'abana bangahe, nanjye mfite abasore mfite abana, ariko ubu nibwo twabona ishyano, ntawariye ntawanyoye. Birababaje kandi biteye agahinda. Ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru ibabaje, ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru yarijije inzego z'umutekano, iriza abanyarwanda benshi cyane. Iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi, iyi nkuru yatumye bamwe bava mu byabo, abandi barashungamiriza. Ni umwana w'imyaka 15 y'amavuko waje gufatwa ku ngufu kw'iki gicamunsi mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba. Uyu mwana agafatwa ku ngufu bikaza kumuviramo ingaruka zikomeye cyane. Uyu mwana akahita yoherezwa ku bitaro bya Masaka igitaraganya. Mu kugera ku bitaro bya Masaka uyu mwana ararimo avirirana inzira zose, nibwo bamujyanye ku bitaro bya Masaka kugira ngo yitabweho n'abaganga b'inzobere. Mu gihe ageze ku bitaro bya Masaka bahise batangira kumupima uyu mwana, batangira kumukorera ubutabazi bw'ibanze, ariko uyu mwana yaje guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Uyu mwana bamusambanyije ku buryo ki nyababyeyi yagize ikibazo. Abaganga batangaje ko iyi nyababyeyi igiye kwita ivamo umwana w'imyaka 15 y'amavuko, akababaye ingumba akiri mutonya cyane. Ni ibintu byashenguye imitima ya benshi, ni ibintu byarishije abanyarwanda benshi cyane, bamwe bararira abandi bifata ku munwa. Ndetse uyu mugabo wakoze bino ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryamutaye muri yombi magingo angani baramenye icyo bari bumukoreshe, ariko igihano bamuha ni icya burundu. Ariko abaturage bari kumva bidahagije gusambanya umwana nk'uyu nguyu udafite icyazi ukamuvisha amaraso, ndetse uyu mwana bikarangira bimuviriyemo ingaruka zikomeye cyane. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru yababaje abanyarwanda benshi cyane. Ibi rero ibingibi byabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Masaka, bino niho byabereye. Iyi nkuru rero niyo yashenguye imitima ya benshi. Inzego z'ubuyobozi, inzego z'ubugenzacyaha RIB ndetse n'abandi baturage bari bahari barize barangije bifata ku munwa. Byagenze gute kugira ngo uyu mugabo bamufate ari gusambanya kano kana? Aka kana kari kaje mu masaha ashyira nababwiye aho ngaho. Uyu mugabo rero birangira agiye akaganiriza gake gake, birangira ngo uyu mwana ageze mu rugo rw'uyu mugabo. Uyu mugabo yari afite umugore, bari bamaranye imyaka 2, ariko umugore we ntago yari yarabuze urubyaro. Rero uyu mugore ntago yari ahari, kano kana baza bagana dore ko ngo bari n'abaturanyi, kabanza guhitira mu rugo rw'uwo mugabo. Mu kwajya rero nubwo uyu mugabo yaje kumusambanya, akana kararira kavuze induru karatakamba. Abaturage bacaga hafi bumvise bikomeye bajya guhuruza inzego. Habanza haza mudugudu hageze ahita ahamagaza ubuyobozi, bihita buhagera neza. Uyu mugabo yahise afatirwa mu cyuho ari gusambanya kano kana karimo kavirirana, karimo karira. Birangira rero afashwe ahita atabwa muri yombi. Igifungo ni icya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Icyaha yakoze ni icya cy'indengakamere, ni icyaha cya bunyamaswa, ni icyaha yakoze gishobora kuba cyamushyira mu manga y'urupfu, nk'uko uyu mwana nawe bamushyize mu manga y'urupfu, akaba agiye kubaho atazabyara, akaba agiye kubaho umwana nk'uyu nguyu atazi ibyo ari byo. Nakura akamenya ibyamubayeho ashobora no kwiyahura. Bityo rero uyu mwana agomba kwitabwaho n'ababyeyi be bakamuhora hafi, akazakura abizi. Nguko rero turabakunda cyane. Imana ibarinde, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze, kandi Imana ikomeze ibandebere icyoroshye. Kora subscribe, ufungura inzogera uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Thank you so much. Mwarakoze gukora subscribe, muraba agaciro. Ibyo tugezeho ni mwebwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho ni mwebwe tubikesha. Mukomeze mudusapotinga video zacu muzigeze kure hashoboka, kugira ngo abaturage bamenye amakuru mu gihugu cy'u Rwanda, bajye bamenya amakuru ku gihe. Turaza kugaruka n'amakuru atandukanye yo mu bihugu byo hanze ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Ngayo nguko rero reka nongere mbifurize umunsi mwiza. Imana ibarinde nimba byanzo no munsi ejo bizemera. Ndabizi uyu munsi biranga, ariko ejo bikemera. Ndabakunda cyane. Nitwaga Kidasamura, urw'inkorogo tubakora rugakonkoma.